nigambirwa hakwirukangirwa kushakara ekereziya ya Nyatushoja Parish muri Kaberamitoma mu kitambo cya mise cyebembirwa mujukirwa wa Bishop oshabera abakristo kugumira mu kwikiriza okwikiriza kwanyu kurebirwa mu bikorwa by'umukozi Yakobo twe yatukira ngu okwikiriza kutine bikorwa nukuba kuryo kwikiriza kuri kushengajenga twahereze misa nasaba bwana mukuru n'abakristo twahitana aha kereziya abakristo bantamwe bwesije hamwe n'abamemba ababemerera aha n'abatayi bito bundi abatabasa ahabwe milimetari emwe n'emwe batugira ngo turebwe twakurura umurimo wo kombeka kereziya twashoroze sente buri umwe yahereza icyo kubasa icyo gutangaza ibintu zo mukaye umuntu wo kutekateka utubundo guno wa make murugamo na miliyoni so nsima abakristo banyacishoja mwe bare kwagire tunguka obusenje n'obusenje omuhwezi wa spika w'ishenjero bira ryo mugenyi mukuru ojwekirwe MP wa Chaka ashabira abanyadini okutunjira amataka gabe byapa obutenda kuteganisibwa nyensya no mu Uganda bireba abantu bakaba bashuma abamataka abandi byapa nibabikorera ha computers zabo therefore omani tuterereza amaramizo gona kora ngo babasa kutunga ebyapa ebyamataka gabo utunga byapa aho ko bari mwahura ni ndwara nabo nabatubina ngo bakareza gitahigari tugina byapa bamaha bebembezi bajumira umuzego w'abanyadini abarukugiza bakorasi babo mu kushaba konka batarukubasa gukora na Ruhanga akata kugera banafu Ruhanga abantu kubabemba bajuba ibyanyaje kubiyabura yabagira ati muhindure ubutimba muhindure n'umwanya tarabagizire ngo bataye barero gukora kandi tugera mu turya bakurasi ba Kristo uturukurata uturukuronda noha eco nico kibuzo ecari kubuzo muri twe buryo umwe muri twe ubwo kuratire okuratiro amakuraga gashakwa Ben Muhozi.